And now please welcome to the blue corner in the cage from Serbia, Nemanja Todorovic. Da, prvi nam dolazi mirni čovjek, pogledajte kako je samouvjeren. Nemanja Todorović, sjećaš se Truli, njega smo gledali na Armagedonu. Od Velje, Mladenova, našeg prijatelja. Free Fighters Gym. Tako je, Free Fighters Novi Sad. Ono što moram reći za Nemanju, dobar ulaz ima. 1-2, ono, prednji jedinica dvojka, super, ok su mu low kickovi, tako je, low kickovi su mu dobri. I u gornjoj poziciji dosta dobro kontrolira. Baš dobro kontrolira u gornjoj poziciji Nemanja, tu je dosta jak i tu bi Tirke mogao imati problema ukoliko se nađe na leđima. Pa ja mislim da će upravo biti to ključ u ovom meču. Ko će dobiti gornju poziciju, to će biti ključno. Dva dosta svestrana i kvalitetna mlada borca s obzirom na broj borbi. A mislim da će dosta tu bitno biti što će Sičaja onako imati prednost u fizikalijama. Nemanja je još uvijek mlad borac, mislim da ima tek 20 ili 21 godinu. Još onako treba malo fizički sazriti, ali kvalitetu apsolutno ima. Nemanja Todorovic! And now please welcome to the red corner in the cage from Croatia, Ivan Tirke Sičaja! Evo ide i naš Tirke, kažem naš Tirke jer on je naš kolega. Kolega odlično analizira isto mečeve, sjajan dečko. I upravo ovo što si rekao Truli, pazi, on ima 29 godina. On sada lagano dolazi u svoj prime i tu sigurno i sam kaže da vidi prednost nad Nemanjom. Apsolutno, da. Zreli onako i borac, a nemojmo zaboraviti u kakvom kampu sada. American Top Team nikad jači nije bio. Tako je, već jedno vrijeme trenira tamo. A inače je onako borac koji onako odskače fizikalijama u svojoj kategoriji. Vidjeli smo to više puta, konkretno sjećamo se protiv Bolfana, gdje su došle njegove fizikalije do izražaja, gdje je lagano onako slomio u stojici hrvački Bolfana i završio na parteru. Baš fizički onako jak borac za kategoriju. Dok Todorović s druge strane unatoč kvaliteti, još je mlad, još treba on malo fizički sazriti. To bi možda moglo biti prevaga Sičaji u ovom meču, ali ovako po kvalitetama su bliski, dosta bliski borci. Tako je, da. Tirke ima odličan prednji direkt, a i ono, podsjeća malo na Wonderboya. Karate kreće, naravno, karate je njegova baza. Steven Wonderboy Thompson, to je to. Ide napred, natrag, cijelo vrijeme, ulaz, izlaz, teško ga je zapratiti. Kardio ima sjajan i tu uvijek pokušava svog protivnika izmoriti do te mjere da ne upućuje protivnik jake udarce. Kaže također da nikad nije bio u boljoj formi i vidjet ćemo sada kako će to izgledati. I isto opasan kao gornji na parteru, isto kao Todorović, to će isto biti ključno. Ivan Sičaja! And this MMA rules bout takes place in the minus 66 kilogram featherweight division and will be contested over 3 5-minute rounds. Your referee in charge when the action gets underway, Mr. Ilya Lucic. Introducing to you firstly in the blue corner. At yesterday's weigh-in, he scaled 66.3 kilos
At 21 years of age, he stands at 182 centimeters tall. He brings a professional fighting record of 4 fights with 3 wins and only the single defeat. He's representing Free Fighters Gym from Serbia. It's Nemanja Todorovic! And opposing him on the other side of the cage, fighting out of the red corner at yesterday's weigh-in, he scaled 66.2 kilos. Age 29, stands 175 centimeters tall. He also brings a professional record of 4 fights with 3 wins and 1 defeat. He's representing American top team Zagreb from Croatia, where he's known as Tirke Ivan Sichaya. Fighters to the center, please, for your final instructions. Gentlemen, you know the rules. Fight clean, listen to my commands at all times, keep yourself protected. Touch gloves, step back. Vidimo Ne. prednost u dosegu za Todorovića u visini. A i Nemanja izgleda kao da ide po mlijeku u dućanu. Jako smirena oba borca. Vidimo Nevjerojatno. izjednačen skor također 3-1, 3-1. Tako je. A čujemo i potporu Ramljana ovdje u dvorani. Naravno. Od Sičaja ekipa je došla. I evo, krenuli smo prva runda. Odmah taj prednji direkt. Da. To je to. To Vidimo je taj prednost. karataški feder. Mhm. Ulaz, izlaz, meka na nogama. Još jedan će se takav večeras boriti. Steven Wonderboy Thompson u UFC-u. Kako uzvraća ovo Tirke. Vidimo, Nemanja za sada prima te udarce stoički. Nezgodno se boriti protiv ovakvih boraca koji su jako mekri na nogama, brzi u kretnji i konstantno vas pokušavaju namamiti na distancu i onda kontrirati. Odlično sad iz kretnje, sjelo je to po jetri. Sada jedna dobra dobra zadnja i desnica. Tirketa ide odmah dole na rušenje. Tirke je svugdje dobar. I u stojci, pogledajte ovo sada što je napravio. Ovo je sada Nemanja osjetio, mora odmah kontrirati Nemanja i krenuo je. Nema što, Tirke je odmah pokazao da je ipak stariji borac. Sjajno je ušao u borbu Da. Tirke, vidi se napredak. Da stalno napreduju braća Sičaja. Ipak su tu sada 4 profesionalne borbe. Odradio je 3 runde, posljednji meč koji je izgubio protiv jako nezgodnog protivnika. Velika, sad je desni high kick prozujao. Ali možda je, Truli, evo kad si već spomenuo, Izraelac je možda za ovaj dio karijere sada odlična prednja u tijelo. Bio možda i prečvrst, preiskusan Vrhunski, protivnik za vrhunski Tirketa protivnik, u ovoj fazi karijere. Ali puno je naučio iz tog meča Da. Tirke, puno. Vidimo sada da će tu Dobro odlično koljeno, ali Nemanja evo dobija nema. rušenje. Evo Nemanje, tu je Nemanja dobar. Da vidimo sada može li primiriti Tirketa koji je izvanredno ušao u ovaj meč. Da, uopće se nije vidjela ta prednost u visini i dosegu Todorovića. Tirke je to neutralizirao sjajnim tim karate federom, kretnjom, ulaz, izlaz i tajmingom. Evo sada i okreće Todorovića. Todorović je imao tu priliku malo da vidimo hoće li možda povući gard. Ne. To su Ne te razmišlja. fizikalije o kojima smo pričali. Sada ide ova razmena u tijelo, evo gore ide visoko. Nemanja bi bilo dobro da se okrene, ova pozicija mu nikako nije dobra. Evo ga, upravo to pokušava. Ali nije se pomaknuo uopće Tirke sa ovim pokušajem okretanja iz Thunderhookom. Nemanja je dobio na trenutak rušenje, Tirke se relativno lagano pridigao i sada dominira tu u klinču udarcima. Sada je sjajno lovio kik i bacio desni direkt i odmah iz gornje pozicije još jedan dobar udarac, Da, jedna evo ga bočna kontrola. Evo ga u sajdu. Vidimo sada kako će raditi, hoće li Nemanja tražiti polugard. Ne radi za sada kukovima ništa, ni nogama Nemanja. Evo sada blokira mount. Dobro je to osjetio sada Todorović da će ići Sičaja knee on the belly u mount. Čujemo i Stipeta, trenera American Top tima. Kaže ostani u sajdu. Sada je izolirao ruku Da, ovdje. ali evo Nemanje, okreće se. Dobro, sad skrembol u kornjaču Nemanje. Ali Sičaja još uvijek u dobroj poziciji udara. Evo Rola sada se po dobar nogu. pa ide rola. Ali noge. nema koljena unutra, ništa neće biti od toga. Sičaja će opet vjerojatno završiti gornji. Ali Nemanja može sad iskoristiti ovo za svip. Treba se penjati sada na Sičaju. Evo upravo to radi. Upravo to radi. Ali Tirke uzvraća. Niko nije dobio gornju poziciju, ali Todorović se barem ustao iz te podređene pozicije na parteru. Svaka čast Nemanje isto. Mlad momak.
Pokazuje veliko srce. Kako sjajne reakcije, opet Sičaja na kik. Dobro je proučio protivnika, Todorović voli bacati kikove. Evo pokušaj heel hooka i Nibara, ovo je sad duboko, koljeno je unutra, ali Sičaja dobro reagira. I ne paničari uopće ni u jednom trenutku. Miranje Sičaja. Sada Nemanja bi se mogao okrenuti, ponovo traži koljeno. Ponovo traži Nibar. Ali Sičaja sada zna što pokušava Todorović. Tu su najjači free fightersi. Sada, da. Truli, jel da? Tu su najjači. Odlično rade u parteru. To su sjajni momci iz Novog Sada. Ali svim ovim pokušajima sada izolacije noge, Todorović je primio štete iz gornje pozicije. Jer Sičaja niti jednom nije propustio priliku uputiti udarac i puno ih je prošlo čistih. Već vidimo i štetu na licu Todorovića, a i znak onako iscrpljenosti. Ali tu je, unutra i dalje. Apsolutno se neće predati, borit će se do kraja. Kako je ušao u meč, tako i sada izgleda. Doduše malo teže diše, ali srce mu je neupitno. Evo dobio je sad jednu nogu na kuk, hoće li probati malo gurnut sa sebe Sičaju. Vidi se da je Sičaja fizički jači borac, teško će ga skinuti zadnjih 10 sekundi. Da, odlična prva runda. Odlična, sjajna Odlična prva runda, prva sjajna, baš odličan MMA. Svašta smo gledali hrvanja i grapplinga, i ground and pounda i stojke. Da, sad će naša Lara malo osvježiti Nemanju. Stvarno dobra prva runda, ljudi su mogli, fanovi, uživati. Stvarno kvalitetnom MMA-u. Da, bilo je tranzicija, bilo je odlične stojke, ali Tirke je ušao, odmah se nametnuo. Je. Direkt. Odmah je pokazao ono što je cijelo vrijeme pričao, da će ipak objasniti ko je gaza. Evo, pogledajte ovaj potez. Sjelo je to na jetru, Da, stojički je ja to sam i primio čuo Nemanja, čak. da. Ma Nemanja je čudo primio. Stvarno je dobro primio, ovo je baš bilo po jetri. Evo, Nemanja, odmah bolje. Lara kad te primi, nema šta. Odmah je lakše. Ali Život ti je lakše. htio sam prije reći ovaj Tirke, vidi se da su se dobro iz tima pripremili za ove kikove Todorovića koji voli bacati. Jer svaki puta kada je Todorović bacio kik, Sičaja lovi taj kik, baca zadnji direkt i završava gornji. Sada ćemo vidjeti hoće Todorović možda uzvratiti i odmah krenuti. Ne, evo ga, odmah ide Tirke 1-2 i pogađao. 1-2, da. Da, okrznuo je bradu. Todorović treba probati presjeći iz kontre. Tirke koji onako drži karataški malo niže ruke. Na distanci se vidi da je Tirke kvalitetniji borac zbog te kretnje. Treba Todorović po meni probati kontraški presjeći. Opet dobar lijevi direkt u nos Sičaje. I dobar low kick. Dobar tajming, nisko pod kukove, ali Sičajev ima presnažne kukove. Da, Čak je malo zakasnio sa reakcijom. Ali je svejedno sprolao. Svejedno je sprolao. Tu je to ono što smo više puta rekli. Zreliji je fizički jači. a što kažeš na moment i tajming Todorovića za ovo rušenje? Jako dobro. Ide Nemanja. Ma nema tu predaje, pa mi smo ga gledali izvrsno. Dobro, Sada sada pogađa stiče u Nemanja, bradu. dobar desni direkt. Da. Ide Nemanja sada. Dobar uppercut Tirketa. Ali blizu je prozuvalo koljeno od Nemanje. Da, ide Nemanja u kontru. Sada je proradio Nemanje, sada Sičaja dobar tajming pod kukove, očigledno uspjeti rušiti. Ali to je taj, Hoće, da. evo ga fight IQ. Da. Malo si u problemima na nogama i evo ti, ide rušenje. Odličan, sjajan tajming, pogodio je točno pod kukove. Ali evo Nemanja odmah skrembla. Ovo će biti odlično za njega ako se uspije tako brzo predići na noge. Jer je uspio sada prvi puta u meču napraviti neku štetu u stojici. Uzdrmao je na kratku tu Sičaju. Baš kod nas je tu strane na oktagonu. Da. Lijepo je prošao onaj desni overhand. Upravo tako, evo čujemo Velju. Kaže idemo na ustajanje. Pokušava sad sa Kimura hvatom doći Nemanja tu do skrembla. Neće uspjeti izvući ovdje polugu nikako, ali može generirati neki skrembl da se predigne na noge. Traže eksploziju iz kuta. Da. Free fightersi. I dobro savjetuju Nemanju. I evo Nemanja se Da, evo ga tu je, ali opet ide Tirke na double leg. Dalje je Tirke ostao na kukovima. Evo Nemanja zavukao underhook i pridigao ga gore. Sad ga je imao za koljeno, ali nije povukao. Da.
Tirke je taman izašao van, ali bio je u opasnosti, to mora jako dobro paziti, jer Nemanja ako povuče koljeno... Opet dobar desni overhead Nemanje. Sada dobra kombinacija, samo je blokirao ovaj kroše. Dobro je Nemanja, sada Tirka. ali čini mi se Tirke umoran. Umoran Tirke, da. To Sada nije loš dobro. pokušaj rušenja Tirkea. Još jedan dosta loš ulaz u rušenje. Nemanja odličan sprol i gura glavu dolje, upravo radi ono što treba. Otići će sada probat na leđa. Dobro Evo ga koljeno. Evo ga to koljeno. To bi trebao Nemanja više raditi. Sada Opet prima, overhead, dobar. ali prima direkt. I dobar low kick, osjetio je Tirke ovo. Tirke je umoran. Umoran je, da. A s druge strane Nemanja je namirisao krv. Hoće uzvratiti sve ono što je primio u prvoj rundi. Ima šansu, minuta i 45, evo sada, do kraja ove druge runde. Puno je to još, puno. Puno, a Tirke izgleda dosta umorno, ispuhano. Nemanja je smiren, on je izuzetno smiren borac. Da. Jako dobro konzervira energiju, jako dobro se tempira. Nema panike kod njega. Da. Sad treba probati ostati na onome što smo vidjeli malo prije. Nemanja vršiti pritisak i dalje, kretati se prema naprijed. Odličan tajming, sada je dobio double leg. Ali okreće Tirke to, da. Sjajno Tirke reagira odmah sa butterfly sweepom. Odlična reakcija Sičaje. Starijeg Sičaja, ali evo Sjajne Todorović. grappling tranzicije gledamo ovdje, jednog i drugog borca. Odličan meč. Ali ovo sad sve pogoduje Todoroviću koji je kondicijski bolji u ovom trenutku. Svaki scramble koji stane u neutralno ide njemu. Da, Truli. Jer svaki scramble uzima izuzetno puno energije. To je najnaporniji dio MMA-a, ti scrambleovi Ubijete to. rušenje, dizanje, najviše. A Nemanja jednostavno kondicijski u boljoj pripremi sada, u boljoj fazi. Trenutno vidimo sada stišće uz žicu. Tirke izlazi van, pokušava tim direktnom, sada ide zadnjim u tijelo. Sada pogađa nešto, ali nije bilo dovoljno jako. Dobro sad koljeno. I svodu bradu Nemanja gađa još jedna. Mora Tirke dići ruke jer nije više na onoj svojoj distanci gdje može držati ruke nisko. Nemanja ga stišće. Sada Nemanja forsirao ovaj double leg. Uspijeva ga dobiti. Da, 1-1. Odlična runda, još jedna. Odlična runda sada. Kako je Nemanja okrenuo ovu plimu. Ostao je smiren kroz prvu rundu. Da. Eko sam ti ja, pa gledali smo ga mi. A sjećaš se još za vrijeme, da se ne sjetim uopće korone i svega, ali tad smo gledali na Armagedonu, pa nisu oni free fightersi, su opasni likovi. Opasni i Nemanja je sjajan mladi borac. Napravi ono što je trebao u prvu rundu. Mučio se sa fizikalijama Sičaje, ali preživio, ostao je smiren i onda je počeo u drugoj rundi, kako je Sičaje postao umorniji, počeo on preuzimati meč i sada je dobio vjerojatno 10-9 drugu rundu. Pa mi bi tako bodovali sigurno. Zaslužio je i idemo u treću rundu. Evo taj desni overhand. Da. Dobro je. Uzdrmao je tu Sičaja, vidimo. I tu je pogodio još jednu. Tu je backspin Sičaja na kraju u kojem nije bilo dovoljno snage. Nisam ti rekao ja da kad Lara dođe između prve i druge runde morate biti bolji. Je, osvježila ga je, nema sumnje. Da vidimo sada. I dalje Todorović izgleda bolje kondicijski, ali Sičaja da vidimo koliko je sad godila mu ova minuta odmora. Sigurno da je, samo u kojoj mjeri. Da, mora sad izvučiš ovu jednu rundu, 5 minuta. Vidimo ima dosta mišićne mase Sičaja. On je tvrdi, eksplozivni mišić koji umara. Nemanja viždas borac. Da, osjetio ovo Sičaja. Osjetio je, da, odlično je ovo pogodio. Točno iznad. Evo i vidimo čak i crvenilo na toj prednjoj nozi Sičaje. Sada je malo široko bacio swing Todorović. Još jednom Tirke prima ovo, sada je malo to ipak iščekirao bolje. I opet diže blok, ali sjeda djelomično. Evo sada još jedan prednji direkt, sada pokušava kombinaciju, ima tu dobru kombinaciju. Zadnji aperkat i onda lijevi kroše. Dobro je sad godio ovaj minutni odmor Sičaj koji sad izgleda malo svježije u trećoj rundi, ali još ima puno do kraja, 4 minute. Nemanja treba probati do kraja, vršiti ovdje pritisak. Ne smije sada puštati previše Sičaju da se odmori.
Ponovo presjeća. Presjeca, jeste vidjeli ovo? Presjeca direktom, ali Tirke kaže da je dobio u oko. Nemanja kaže da nije. Zanimljiva Vidjet ćemo na situacija. sporovnoj snimci Da. sad. Čekamo. Dobro, ali Tirke nije frajer koji bi fejko bilo što Apsolutno. nikad bio. Vjerojatno ga je malo. Doduše nekad Tako. se zna desiti da onako Da, članak, klizne. ili članak uđe onako u oko, pa borac misli da je bio prst u Tako oko, je, a u da. biti nije. Evo, ali nije ništa. Možda je bilo blizu. Dobar lijevi direkt Sičaja, vraća Ponovo. low kick Todorović. Sada Sičaja pogađa dobar low kick. Odličan direkt Taj sada. prednji direkt. Najbolje oružje starijeg Sičaje. Upravo na to bi trebao Todorović presjecati sa tim svojim desnim overhandom. Taj lijevi direkt, ali teško je tajmirati Sičaju koji drži ruke nisko i eksplodira. Mislim da će Sičaja sad opet gledati da ulovi taj kick. Evo ga. Ovaj puta je tajmirao desni direkt. Mislio sam da će možda loviti taj kick pa probati u rušenje ući ponovno. Kakva je ovo sada čvrsta razmjena. Da, dobre desnice jednog i drugog borca. Istovremeno su ispalili. Da, ali sada mora i Todorović raditi više. Curi vrijeme. Previše je dao malo sada. Da, Tirke tu zraka, prostora. Možda neko rušenje da ide Nemanja sada. Proba na prednju nogu ovu koju je oštetio s nekoliko kef kikova. Sada dobro Sičaja nogu kick. pogađa, da. Dobro, sada je Sičaju probilo izgleda, bolje izgleda kondicijski. Puno, imao je onu krizu sredinom Da. druge runde. Opet dobar backspin, sada Sičaje. Vidimo tu Todorovićevu visinu. U klinču. Sjajno Odlično. rušenje. Odličan trip. Sjajno trip, džudaški. Iz Taman. gornje pozicije. Baš sam ovaj tjedan malo ga naučio, to rušenje. Štef je to. Ali sjajno sada. Da, Okreće Sičaja poziciju. Štef je to brzo naučio. Je, vjerujem. odmah. Pogledajte sada ovo, tu će biti interesantno. Okrenuo je Sičaja i sada da vidimo može li možda Todorović s leđa probati neki submission. Ovo je bilo sada jako bitno za Sičaju. Srušio ga je Nemanja. sjajno. Krucijalno. Ali uspio okrenuti. Ali vidjet ćemo da li će uspjeti još 2 minute zadržati u donjoj poziciji Nemanju koji je dovoljno greparski kvalitetan da generira neki scramble i podigne se opet na noge. Da, evo ga sada u polugardu. Truli, daj vidi tamo kod sudaca kako stoje ovo. Ako si zabilješke, ono piše da možemo odmah našim prijateljima reći u Da, prenosu. updateamo odmah. Da. Dobro je sada zgurao desno rame u bradu Sičaja. Ovo bi mogao iskoristiti da proba ući u mount, ali Nemanja je uspio ovo. Da, ovo sada Sičaja dobro kontrolira. Pogledajte. Nemanja s lijevom rukom gura dolje, da vidimo. Dobije sada malo prostora Nemanja, može Sičaja otići okolo na drugu stranu u side, ali kasni i sada mu je izolirao nogu Todorović koji može sad to iskoristiti da dobije gornje pozicije. Po meni ne bi trebao sad napadati submission. Da, teško će to sad. Iskoristiti Evo, za gornju poziciju ovo. ispala mu je peta odmah. Sada su znojni, to je teško za završiti, ali Teško evo, je to probati završiti. će. Sada se Sičaja vjerojatno ponovno završiti gornji. Jao, ne bih htio biti sudac. Ukoliko imaš... Nezgodna treća runda. Da, za nezgodna. Pogledajte sad što se događa. Sad ide na submission. Pogledajte ovo. Ide, ali neće u ovoj fazi borbe uspjeti završiti Sičaju. Samo će izgubiti poziciju. Upravo Evo. to se i dešava, ali još uvijek to može, još uvijek je to relativno neutralno. Ali evo, gornje pozicije za Tirketa. Sada dobro radi. Pokušaj s leđa. trokuta. Da, dobro radi Todorović s leđa. Ići će na... Da vidimo trokut. Ne. Tirke je to skinuo i sada ide Obranio i laktovi. završio sada u sajdu gornji i ovo je ključno sada. Ovo je ključno, da. Evo ga. Dobar ground and pound na samom kraju runde. To će olakšati sada posao vjerojatno sucima u ovoj bliskoj rundi. Opet se rola Nemanja. Sičaja završava kraj. gornju rundu. Kakav meč. Sjajna kompetitivna borba, sjajna. Takva će biti cijela večer. Da, sjajno upareni Odlično. mečevi. Odlično. Odlična borba. Ti si prognozirao 70-30, si rekao Sičaja. Da, Na kraju možda 55-45. tako je, da. Ali možda, Ipak je- pričekajmo. Mislio se da će malo više do izražaja doći te fizikalije Sičaja. To se vidjelo u prvoj rundi, ali onda ona kriza kondicijska Sičajina Da, je
A dobro, došla je kriza zato što je bacio, pogodio i svejedno je Todorović bio tu. Tako je, bio je tu, kretao se prema napred, skremblali su puno. Čekaj, evo sudac. Biti će sigurno 2-1 u rundama, pitanje je za koga je 1-1. Prva i druga runda su jasne, treća je bila bliža, no mislim da je presudilo ovo na kraju. Da. Gornja pozicija, Sičaj je obranio ovaj trokut i uputio 2 lakta, završio gornji. Da, ali tu nema gubitnika. Se slažeš? Apsolutno. Nema gubitnika, jedan i drugi borac. Stvarno kapa dolje, odlični. Nemanja, on je još jako mlad borac. Što će biti za 5-6 godina? Ako nastavi ovim tempom. Pogotovo s Veljom i sa svojom ekipom. Odlični dečki. Sjajan tim, sjajnu mentalnu snagu ima za borbu, izuzetno smiren borac, već sada potkovan u svim elementima borbe. Još malo kad sazrije fizički, to će biti to, malo iskustva još. Da, evo nam Pitera, donio je papirić i proglasiti će pobjednika ovog odličnog drugog preliminarnog meča večeri. Well, ladies and gentlemen, let's get a massive round of applause, please, for both of these men after 3 hard-fought rounds of action. And at the end of those 3 complete rounds, we go to your judges' scorecards where we have a majority decision. Judge Kleeman scores this test 28 points to 28. Judge Shintic scores this contest 29 points to 28. And Judge Zoric also scores this contest 29 points to 28 in favor of your winner. In the red corner, Ivan Tirkesitaya! And show your appreciation for our very brave runner-up, Nemanja Todorovic. Zasluženo, moramo reći. Jedan sudac je dao i nerešeno. Da. Što nije nikakvo čudo, blizu je bilo. Blizu. Točno ono što si rekao, Trulijana, zadnjih 2 minute je presudilo. Je. Onaj scramble i to je bilo to. Tu je Tirke izvukao malo više, šteta za Nemanju. Možda malo još samo da je prišao, mislim lako je to reći. Mada je bio solidan pokušaj sa mišljenja koji isto mora nešto bodovno donijeti Todoroviću, ali teško u toj fazi meča borcu poput Sičaja izvući heel hook. Ipak je to onako bilo, trebao u jednom trenutku je mogao iskoristiti tu poziciju da se popenje i završi gornji Nemanja, ali to je što neiskustvo, mlad borac je. Da. Ali nema si što za oduzeti, odlično je odradio. Apsolutno, i on isto mora biti zadovoljan. Teško izborena pobjeda, sjajno izgledao u prvoj rundi. Imao je tu krizu kondicijsku, možda nešto nije dobro tempirao kondicijski u kampu. To će morat malo istražiti, možda jednostavno takav dan. Ali je borba i bila kondicijski zahtjevna, s puno skremblova. Tako je. I puno razmjene, puno ulaza i izlaza. Ivane, čestitke još jednoj na nimalo lako izborenoj pobjedi. Ali, dame i gospodo, još jedan pljesak za Nemanju. Mislim da je ovo bio jedan od najboljih mečeva u zadnje vrijeme, najuzbudljiviji. Svakako, Ivane, tvoja najbolja prva runda u karijeri, definitivno. Nakon toga je izgledalo koja si malo riknuo i vratio se u trećoj. Kako je to izgledalo unutra u kavezu? Samo sekunda. Mlađo, morat ću novo napraviti. Evo, ne, za bejzbol nije. Marko, odlična borba. Nemanja je vrhunski protivnik bio, pogotovo za ovaj moj dio karijere. Imali smo isti skor, moralo je se biti ko je bolji. Evo, na kraju je ispala podijeljena odluka, što znači da smo stvarno tu negdje bili i da je match-up bio odličan. Nakon prve 2 runde, pretpostavljam da su ti u kutu rekli da je vjerojatno 1-1. Šta je tebi bilo u glavi, posebno jer si izgubio zadnji meč? Iskreno nisam razmišljao o tom. Ja nisam u ovom sportu na taj način. Uopće ne gledam skor i to. Ja sam stari Kenjac, što se kaže već. Tako da skor ne gledam. Tražim samo iskustvo i tražim što bolje borbe da što prije napreduje. Prva moja runda čisto bila, sigurno. Uzdrmao sam ga par puta. U drugoj on mene pogodio par puta, ali sam riknuo bio, to vjerovatno, jer se nisam dobro zagrio ili ne znam. I Sala mi je rekao da se probudim i onda sam u trećoj se opet probudio.
došla mi je energija, ali treća je bila gutava runda. Tako da evo, ispalo je kako ispalo. Ivane, sjajna sezona zapravo za tebe na kraju. 3 meča, rijetko ko ima u današnje vrijeme 3 meča, ima priliku 3 put se boriti. Za tebe evo druga pobjeda i zanimljivo, sve si se borio na domaćem terenu. Šta je za tebe sljedeće? Samo da kažem, nije nikakva izluka ni bilo šta slično, ali mi je pukao nos na sparingu prije možda mjesec dana. Otad nisam sparirao nikako, tako da mi je bila otežana okolnost i bojao sam se u meču da ne biljni udarac u nos, moram operirati, ali evo dobro je sve prošlo. Šta je za mene sljedeće, to će Forgi odlučiti. Forgi, čuo sam da je u Sloveniji dobar ugođaj, dobra atmosfera, tako da što se mene tiče računaj mi tamo. Evo, ajmo završiti s tim. Dame i gospodo, veliki pljesak, Ivan Sičaja! Forgi je Samo samo onako samo jedan sekundu nježan osmijeh. Da pozdravim razvukao. sve dobre ljude koji su došli ovo podržati. Nećete zažalt, vjerujte mi. Uživajte u ostatku večera u odličnim mečevima koji vam ovi momci ovdje u kavezu pružaju. Vaše je samo da se udobno smjestite i plješćete. To je to. Hvala. A ti ne poravi svoje zubalo. To je naš Bravo, elokventni Tirke. kolega. Da, ali pazi, kaže on, 29 godina, što je rekao da je starac, Kenjac. Kenjac, stari Kenjac. Nadam se da to ne misli životno, jer ja sam onda već mrtav čovjek odavno. Je. Ti već kisik Ja polako sam trošiš, gotov, da? je. Nama mlađima. Ali uglavnom, Tirke, kakav dobar meč, evo pogledajte još jedanput. Čuli smo i od njega sve ono što smo i pričali prije. Rekao je sam da se možda nije dobro zagrijao nešto, da je riknuo u drugoj rundi. Dobro, pa je dobio taj drugi dah. U trećoj probilo ga je. Uspio se vratiti. I prodao se za Ljubljanu. Da, prodao se za Ljubljanu. Vrlo vjerojatno, vidjet ćemo, kažem, po reakciji, ali dobro, kod Forge je uvijek teško pročitati njegove emocije. Da, teško. Nije baš onako, da ih lagano, Emotivno izražaja. da ih jeftino prodaje i pokazuje. Ali u svakom slučaju nemojmo zaboraviti i Nemanju Todorovića kojeg se nadamo vidjeti čim prije. Vidimo taj sami kraj tu meča. A mi sada lagano u srednju, a? Ide Zahutava se, Bombarakis, Truli. Prelimsa. Evo da vidimo i brojke. Da. Velika razlika u broju pogođenih udaraca na strani Sičaje. U rušenjima jednaki 4-2, 4-2. Top kontrola, isto velika prevaga na strani Sičaje. Kad gledamo brojke, čista pobjeda Sičaje, ali boduje se po rundama. A po rundama je bilo kompetitivno. 1-1, treća runda blizu do samog kraja i onda je prevagnulo po meni na Sičajinu stranu. Ispravna odluka sudaca. Je, pošteno, slažemo se, evo. Tako smo i mi to vidjeli, a moram priznati da je u Zetri iznenadilo me. Ono, baš je ugodno toplo. Je. Ono, ja sam se pripremio duge gaće, se obuko ti? Nisam gledao, nisam te još... Ali ja se kupam u hladnoj vodi cijelu godinu. Tako Da, dobro, da. Ja sam se pripremio za zimogroznu večer, ali pokazalo Čekaj, se... su bile zimske olimpijske igre tu. Da, 84. pa led je zato bio je. dole.